International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking ajaimek katalon. Mahamaya Mondal Congress Committee Kangdang Amei Dongmukak Longkam Teron Auditorium halalong pamanpon. hslc pen asatlang ki undun atum aphan karcho. Kardom berta life pinili berta thana bangphi sami rupjalinti sopi non berta angton pen arjuponitha. Pini 7 mile Diphu-Manja along District Drugs Disposal Committee Karbi Anglong ahin pen chepatirpi ponsi Raki ahormu heihui mege kai pon ajaimek pamanpon. Dam tangar ni raikhom saike tumpen kinep dunlong Raki ahormu an pangrum sipini me kai pon. Bangso ajaimek along Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia, Dr. Tinku Moni Bora ACS, Dr. Narendranath Rajkhua SDM Health Officer, Diganta Bora Inspector of Excise Hauragat Circle atum chetongdun. Daldali ben Berta Life Appearanke Abraham Tiso report. Has an important contribution. And the power of the youth has an important contribution In the development of the society and the country. in the development of the society and the country. Therefore, Therefore, it is very important it is very important that that maximum number of youth maximum number of youth join the drug-free. Mahamaya Mondal Mohila Mondal Youth Lapen PCC ahin pen patirpi ponsi patumi Dongmukak Longkam Teron Auditorium halalong Kangdang Amei kapaman ponalong hemtu ni koira kethom atum Congress asong along chepaogdun. Kangdang Amei kapaman ponalong Mei charipon Mahamaya Mondal Committee Mai Hempu Chandra Singh Senar kacharipon amailong Rup Singh Phangchu pensi aluhi pachinia por enpon. Labangso Kangdang amailong BJP asong pen hemtu ni koira isi. Lapen APHLC asong pen hemtun hiniatum Congress asong along chepaogdun. Halapu mayelong abarim KEC EM Bidya Singh Rungpi kaning Jeponki BJP asong along claim bangpi morning TP ke damtanga chiklo boreng ang hoya menpen kicho panglim laki komani ke toya bangke do joksi lapuson claim hailu lasinon KEC kachari bom BJP sarkar ke corruption lapen kicho panglim avipuke ni arjuje kicho panglim thevik pusi melong pachini pon bangso mayelong manpeng aluhia barim KECEM Bidya Singh Rongpi lapen KEDCC Chunbang Sanjeev Teron lapen Purnima Teron pipen Chenglok Congress asong along claim bang phubang phiatum chetong dunsi ingsam jinpen pachunpon wothunga jipen hensing tok bi report Berta Live Pini ahopet ke Mahamaya Mondal Congress Committee atum si Kangdang Amei aso Kangdang Amei long PCC doan apa ke PCC lo Mahila Committee di committee doan apa ke itu Mondal Congress lo Mondal Mahila Congress apa ke Congress aso committee apa aso meeting ke phag lake itu district Congress committee itu apa toy te musi pa itu ma Mondal Congress president tu musi pa lo apa aso ke pha athe bange apa lo itu Congress in penta itu asong hin kosan si claim ke dam nang pulai ke chathana lam lo apa ke non itu musina teng lo pulon te itu alam ten masita itu man mu tum non to karon si dola apa ke la chota kali pini ta bang ko resi mate don ko resi pini chepok dulo ase so thak thak si along tim ba itu beta kalong teng batang chepok si tum do apen pini tum chini teng lo potang te la so ke do pen Sara partika apa BJP pe la pen APHLC pe sela APHLC pe nang do ape itu che teng lo potang te non itu Mahamaya angkang to lo peson thak bute Karbi Anglong angkang apen nok sitan me BJP tum ke claim ke chok chi sapu thak ra to mani ki pu pe nang to lo son chi tum theklo athe BJP atum non pelo potang te kaningji son ke claim son so si lang tumrar phan ke claim pinangji pu kaningji ke jumi pik pik sita ta tu ma phan ke claim pi theklong le aso posi ra tum ningkan sirke blo central lo potang te dai tum long ta ningkan therok ke dolo aso somo che mai lo posi non ba ke atum ta BJP pe nok kam chok silo poson jan do son si theklong apeng ra so jone aprang pen mute non atum si dumunak son to ko kon sa hut ko som kitu
मनसे बिसी दुख मुनाक संसे न थेकलो कसो पसी रातुम तानिं की पोंसो चुल थेकलो Yogasana Sport Association hanjanglangso aropen hslc pen hs asatlang ki undun atum aphan karcho padopon. High Mountain Junior College Principal Dilip Kumar Lekhe, Instructor Sorat Gogoi, Dr. Jyoti Prasad Mudoi, atum chetongdun. Hanjanglangso pen bistu lekhe report. আৰু ছাৰসকলে কৈ যোৱাৰ আমাৰ লগত থাকে সকলোবিলাক আঁতৰি যায় কিন্তু আমাৰ এডুকেশ্যনে আমাক আগবঢ়াই লৈ যায় আৰু এইখিনি সময় এটা পিক পইণ্ট হয় আমি এইখিনি সময়ত এটা ৰাইট নলেজ লৈ পেলাই আমি কাৰেক্ট ডিচিশ্যন এটা লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে আৰু বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হিচাপে আমাৰ কিতাপ আৰু আমাৰ মা আৰু দেউতা তেখেতসকল আমাৰ সদায় আমাৰ লগত আছে কিবা যদি আমাৰ ডিচিশ্যনত আমাৰ ৰং হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মা দেউতাক সদায় আগত ৰাখি পেলাই তেওঁলোকক আমাৰ চিন্তা ভাৱনাবিলাক তেওঁলোকক জনাব লাগে Pine bertala panse kangton paniglo do methagmi kardon.